Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwi muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kugenda avugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no kwisose, kandi tubagezeho n'andi makuru atandukanye abari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe rero wowe dukurikiye bwa mbere uri munsi ya video ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abakurikirana gahunda zose tugenda tubagezaho z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro byose byibanda cyane ku myidagaduro. Kuri uyu mwanya rero reka tunyarukire ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, akaba rero uyu munsi ari kuwa gatandatu ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2021 turebe biri kuvugwa, aho rero inkuru ya Mukarujanga rero akaba umwe mu bakinnyi bamamaye cyane muri filimi yakunzwe n'abatari bake yitwa Haranira Kubaho. Kuri ubu ngubu rero ku rubuga rwa YouTube ndetse no ku rubuga rwa Instagram hari abantu rero bari kugenda bamuvugaho ibintu bitandukanye bitari byiza bitewe n'inkuru iheruka gutangazwa. Tugiye kubanza kubagezaho noneho tukagaruka tubabwira rero ibintu bitari byiza rero biri kugenda bimuvugwaho nyuma y'ibyo yatangaje, ndetse abantu bakaba rero babifashe mu bundi buryo. Hari hamaze iminsi rero havugwa amakuru yo kwibaruka kwa Mukarujanga, aho rero byavuzwe ko yibarutse ubuheta bwe ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa Kanama umwaka wa 2021 mu bitaro bikuru bya kaminuza bya Kigali CHUK. Ubu rero amakuru atari uvumbi nuko rero inkuru ari impamo, ndetse n'umusore rero wabyaranye na Mukarujanga akaba yabyiyemereye, aho rero byamenyekanye rero ko uyu umusore rero bari basanzwe banaziranye, ndetse akaba yarasanzwe afitanye imikoranire ye ya hafi na Mukarujanga. Uwo musore rero yitwa Sana Dorof, akaba akoresheje izina ry'umuhanzi True Boy, akaba rero yaranakoranye indirimbo n'umuhanzi Social Mura yitwa Ibitaruzura. Rero True Boy rero avuga ko rero ajya guhura na Mukarujanga byatangiye ari akazi kabahuje, aho rero yagendaga amufasha mu bikorwa bye bya muzika guhera mu mwaka w'2018. Ati rero byatangiye ari akazi ariko haza kuviramo n'urukundo. Ubu rero twamaze kwibaruka umwana w'umukobwa, narabimushimiye cyane kandi rero turacyari kumwe. Ubu icyo rero nakubwira nuko rero nkimukunda cyane, nubwo babyaranye rero ntabwo babana. Ati kubana nawe rero bizaterwa n'ubushobozi kuko rero buri wese aracyabi wabo, ariko nitubona ubufasha twabana nta kibazo. Uyu musore rero ubusanzwe yarasanzwe ari umuhanzi, rero akaba yaramaze igihe atumvikana mu muziki. Avuga ko rero kuri ubu ngubu agiye kugaruka mu muziki kuko rero ibyari bimuhugije birimo n'amasomo yamaze kubisoza. Mu mwaka wa 2018 Mukarujanga yigeze gutangaza ko nta gahunda afite yo gushaka umugabo ngo kuko umwana we amuhagije. Mukarujanga rero ubwa mbere yibarutse rero ubuheta bwe, cyangwa se uyu yibarutse ubuheta bwe nyuma y'uko rero mu mwaka wa 2014 nabwo ku bitaro bya CHUK ariho nabwo yabyariye umwana we w'umukobwa wa mbere. Kuri ubu ngubu rero nyuma y'uko batangaje ibingibi bijyanye n'uko rero bamaze kwibaruka, abantu batandukanye rero nyuma yo kubona iyi nkuru y'uko rero uyu Mukarujanga yabyaranye n'uyu musore rero uvuga ko rero aribwo akirangiza amashuri yisumbuye, ndetse rero akaba anavuga ko rero Mukarujanga yamufashaga mu bikorwa by'umuziki we. Abantu batandukanye rero ku rubuga rwa Instagram bakomeje kugenda rero bagaragaza ko uyu Mukarujanga ibyo yakoze bidakwiye, aho rero bari kumushinja ku kuba rero yarabyaranye n'umusore ukiri muto, nubwo rero uyu musore rero nawe agaragara nk'utari muto. Ariko reka tugende tubabwira byinshi rero aba bafana bagiye batangaza ndetse n'ibyiyumviro bafite, dore ko rero abantu bafata ibintu mu buryo butandukanye. Uwitwa rero Kevin niyo gushimwa yagize ati ni byiza rwose musubireyo nta mahwa, ariko se ko mbona umusore akiri muto ya Mukarujanga akaba ari mukuru, ibi nta kibazo kirimo. Gusa rero Imana ikomeze ibahe kurambana. Rero ni ibintu bitandukanye byagiye bitangazwa. Nk'uyu witwa rero Juste Dusingizimana we yagize ati ubu se koko ibi ni ibiki banyarwanda, ko mbona rero ibyari akazi byahindutse urukundo. Uyu musore umuziki azabasha gukomeza kuwukora, gusa sinzi, gusa ariko ni byiza kuba mumaze kugira umwana. Ni byinshi rero bizagiye bitangazwa, abantu rero batandukanye bagakomeza kugenda bavuga inkuru ndetse bakagenda banavuga byinshi bitandukanye, aho rero bamwe bavugaga ko ibi byabaye ntacyo bitwaye, abandi bakavuga ko rero bidakwiye. Gusa rero kugeza ubu
ngubu nubwo abangaba yaba Mukarujanga ndetse n'uyu musore True Boy nta na kimwe rero baratangaza kuri ibi bitekerezo by'abakunzi babo ndetse n'abafana babo bakomeje kugenda batangaza, aho rero harimo ababyishimiye abandi bakabinenga bavuga ko rero uyu Mukarujanga rero yabyaranye n'umusore ukiri muto, bakavuga ko rero bitari bikwiye ndetse ko bitakwiye ko umuntu abyarana n'umuntu bafatanya mu bikorwa by'umuziki. Ibintu rero bigaragara ko bizakomeje kugenda bifata cyangwa se bifatwa mu buryo butandukanye. Reka rero dukomeze tugenda tureba byinshi bitandukanye kuri uru rukundo rero rwa Mukarujanga ndetse n'uyu musore True Boy, aho rero kuri ubu ngubu rero inkuru yabo ikomeje kugenda igarukaho cyane, aho rero abantu bari kubifata mu buryo butandukanye bitewe n'imitekerereze buri wese rero afite. Muri uyu mwaka rero w'ibihumbi 2021 nibwo rero uyu musore yarangije amashuri yisumbuye. Sano rero yabwiye itangazamakuru agira ati mu myaka 2 ishize twari inshuti zisanzwe, ari umujyanama wanjye mu muziki akanamfasha bya hafi. Nyuma rero umubano wagiye ukura birangira tugeze aho rero tubyarana n'umwana w'umukobwa. Icyakora nubwo rero babyaranye nk'uko twabibabwiye ngo nta gahunda bafite yo kuba yagize ati nubwo twabyaranye nta gahunda yo kubana ihari nonaha, nibura rero twihaye imyaka 5 bibaye tukiri kumwe twabana nta kibazo, ariko kugeza ubu rero nta gahunda iyo ari yo yose turapana. Bijyanye rero n'imikoranire mu muziki, uyu musore avuga ko rero uko biri kose nyuma yo kubyara rero no kurangiza amashuri ye yisumbuye agiye kongera gusubukura umuziki. Akaba rero ari umusore umaze gusohora indirimbo zigera kuri 2, yakoze indirimbo rero nk'uko twabibabwiye yakoranye na Social Mura yitwa akaba ari indirimbo rero yakoze bakayita Ibituzura, akaba afite n'indi yitwa Ngufashe. Rero Mukarujanga ya Center we wazwi cyane rero yagiye amenyekana mu bijyanye n'amafilime, akaba yitwa rero Muja wa Maria ya Saint, azwi rero muri sinema. Akaba rero kuri ubu ngubu rero nubwo atakigaragaramo, akaba rero ari umwe mu bagize ibigwi bihambaye muri sinema y'u Rwanda. Mukarujanga rero yamenyekanye muri filimi Haranira Kubaho, aho rero yakinaga ari umugore wa Samusuri, agahora rero atongana na Kanyombya wari umukozi we wo mu rugo. Kuri ubu ngubu rero akaba amaze kwibaruka abana 2 b'abakobwa, ndetse uwa mbere akaba yaramubyaye mu mwaka wa 2014, undi amubyara rero ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa Kanama umwaka wa 2021, amubyarana n'uyu muhanzi witwa True Boy. Inkuru yabo y'urukundo rero kuri ubu ngubu ikaba ikomeje kugenda igarukwaho ku mbuga nkoranyambaga, ndetse urukundo rwabo rero rwatangiye ubwo rero bakoranaga ibya muzika. Mukarujanga rero akaba yari umujyanama w'igihe kinini w'uyu muhanzi, aho rero byaje kurangira nk'uko rero babyivugira uyu muziki bari barimo rero uhindutse n'urukundo. Kuri ubu ngubu rero bakaba batangaza ko bafite gahunda yo kuzabana mu myaka 5 nibazaba bakiri kumwe. Gusa rero abantu batandukanye bakaba bagiye bagaruka kuri uru rukundo. Gusa icyo twababwira nuko buri wese afite uburenganzira bwo gukundana ndetse no kubyarana n'uwashaka. Ibi rero Mukarujanga yakoze akaba ari uburenganzira bwe, ndetse rero n'abafana nabo bakaba bagomba kuvuga uko babyumva, nabyo nta kibazo. Twe rero icyo tuba tugamije si uguteranya abantu, aba ari ukugenda tubabwira ibiba biri kugenda bivugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Ngayo nguko rero ibi ni biba biri kugenda bivugwa. Ngusabe rero urebe munsi ya video kore subscribe maze dukomeze tugende tubana 5 kuri 5 muri gahunda zose tugenda tubagezaho amakuru n'ibindi biganiro byose byibanda cyane ku myidagaduro. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze kubana namwe, turabakunda cyane.